Sibingelela emhlabeni wonke ke eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu neNyakatho. Inkudlu le iyabnormal imoto enkulu ethwala ezinye imoto incwadi encane engafundeki. Ehlula abafazi namadala abayifundayo behlula ukuyovula bonke okhiye. Umhluthuli oyinhliziyo zabafokazana umahlombe abanzi ngokuthwala izono zabantu. Siyakhuleka nje emhlabeni wonke kumuntu osibukelayo la osibukela khona. Esicela ukuthi ke usasibuka nje uphinde usubscribe uphinde ucomment ngoba kubalekile futhi nama comment enu. Namhlanje esila sizokhuluma nganayi le ndoda. Esazi ukuthi njoba sikhuluma ngayo ukuthi iyawenza umsebenzi iphinde incede abantu masithi Uphondo Oluntshontsha Imali. Namhlanje sizokhuluma ngento ethi Uphondo Oluntshontsha Imali. Omunye umuntu uyibuza ukuthi utshontsha kanjani imali, lenza kanjani? Lento masiyenzile siyenzela umuntu. Siyamenzela bese senza ukuthi ibe neligama akazokubiza ngayo umuntu. Uma simnikeza yona kube ukuthi uma ekhuluma nayo bese ikwazi ukuthi imenze into ayifunayo. Le ndoda le kunezindlela esebenzwa ngazo mangabe izothathwa umuntu okuyinto esizenza ukuthi ikwazi ukuvuka bese wena iyakulekelela. Indoda le mama siyenza ngoba khona izinto efuna bezazi abantu masizenza mawukuthi into yakho moyithathile izwala nento ethile efuna ungayincishi makuthiwa ulithathile kwaze kuthiwa ngifuna ukulahleli khona kube khona noma lokho nje lo nyama noma lo mana noma lo bhi kuba ukuthi into ozokwenza sure ukuthi iba khona la ngoba into ebhimisa abantu abaningi kuba ukuthi umuntu mayesephethe into uthola umuntu usiyalibala imithetho akayinikiwe uthola omunye umuntu akasakwazi ukuya phambili ngoba khona into yenzakala ubona ukuthola ukuthi umuntu obesephakeme athi mayishona phansi engabe sakwazi ukuvuka ngoba usuke phamiswe into maphamiswe yiyona ke uma esephisa usuyimoshile isikhathi esiningi kuba nzima ukuthi uthole usizo kwabantu uhamba mhlawumbe uqede uzokhuluma uthi azinabe kunokuthi nokuqoda amandla kusenze kanti ikhona izinto wena othe usibona imali osulibala into owatshelwa yona. Siphinde sibingelele njengoba sisho ukuthi kubalekile kubantu ukuthi abantu bonke abasumbe sumela izinto zabo. Bakhona ukuthi namhlanje into esikhuluma ngayo yile ndoda le etshontsha imali. Esazi ukuthi uma etshontsha imali khona izinto ezenzayo, khona into ezenzayo kodwa uma ufika asinjinanga umuntu ufika ku nesitolo wena. Ufika umuntu uzothenga. Uma efika umuntu ezothenga uthi wena hayi lento yami ngiyidayisa mina ngidayisa ngo100 umuntu avela athi hayi akhipha u300 abeke lapha simvala amehla amuthi imali wakhipha imali engaphezulu nomuntu uyathenga la uthenga khona vele kubuyushintsho ngaphezulu kwalokho itshontshile imali. Kuningi kwenzayo kodwa okunengeza ikhulume la aqhubeka uhlale nathi saya emakethe sayitolo sawuphuza amanzi siyabuya. Yebo sanibonana ngenonke emhlabeni wonke kusongonyama lo ngudlu abnormal imoto enkulu ethwala ezinye imoto. Incwadi encane engafundeki ehlula abafazi namadala abayifundayo behlula ukuyovula bonke okhiye. Okubalekile esifuna ukuthi ukukhumbuza abantu ukuthi sithe sesikhona indawo esebenzela kuyona edrobheni labe Jimiston ku214 Mayor Street. Siphinde sibelena ke emzini weNews kodwa zimbili igodlo manje. Ngathi sithi kubantu abeyinto ehlukahlukene inamba lekhaya bazi abantu 076 70 55196 kumuntu ofunayo ukuthi asiphinde sibuye futhi sikwamukele kwingonyama TV. Sikwamukele usasibuka futhi emagumbini amanomhlaba uphinde u24 lapho ikhona abantu uzoba no-subscribe or uphinde ucomment. Besakhuluma ke ngophondo sazi ukuthi liyakwazi ukuthi lenze imikhuba leyo thizeni esiyichazile kodwa esingayichazanga yaphelela. Number 2 sithe ubantu baba nezinto eziphansi ezincane sathi ukhona into efuna ukuthi sinikeze abantu esazi ukuthi kubantu abasazama ngoba ngithengela ilanga kuma sikhuluma nabantu ukuthi awukwazi ukusuka uyogibela ibhanoyi kodwa unemali yetekisi. Asiphinde futhi le sithe ukwazi ukuthi uhambe uyogibela ibhanoyi ngemali yetekisi. Uma ngabe saphoqa ukuthi wena
hamba erenki komba ukugibela amakhumbi, gibela amakhumbi, mase ukwazi ukugibela ibhanoyi, gibela ibhanoyi ukwazi ukundiza. Sengisho ukuthi ke ukhona umuntu ongenayo imali ukuthi alande isigubhu, ukhona umuntu ongenayo imali ukuthi alande isipoki, ukhona umuntu ongenayo imali ukuthi alande uphondo. Kodwa unemali ukuthi azogezwa, athole ibhodlela, athole into zokushisa, asebenze. Kulabantu abandala bonke sithe sikhona la eJimistini ku 214 Mayor Street, siphinde sibe seDelmo number 21 with Deep Road. Abantu bazoyithola into abayifunayo. Ngase ngithi mina kubantu kubalekile kuqala ukuthi uma uzofuna usizo kube ukuthi ngoba i-content esathi sibantu kufuna content connection. Uma uzofuna into kube ukuthi uma uza la kodwa inhliziyo yakho ikulento wena ozoyithatha, sikwazi ukuthi uma unikwa into kube ukuthi lento izokusiza, lento izokulekelela, lento izokwenza ukuthi uphile futhi kusasa. So ke ilokho esikhuluma ukuthi ukhona esikwenza kubantu kwasemzimbeni, umuntu athole inhlanga zemali, athole ibhodlela, athole ngoba ngithenga ilanga impilo ifuna ukuthi uyisukumele wena. Ukhona umuntu ongasukumela impilo elindele ukuthi impilo yona izozenzela. Impilo ayikwazi ukuzenzela, idinga wena ninazwayo ukuthi ukwazi ukuyisukumela. So kukhona ke kukhona konke lokho bakhona abantu abahlala benembuzo ke yala, bebuza lezi zinto lezi. Ngeli langa siyobuya sikhulume sibachazele kahle, bathola ulwazi ngoba kunzima lokuyibuza kodwa ungenayo impendulo. Angathi niyayibona lento namhlanje sikhuluma ngani ngale ndoda. Okugcina sesivala ke ukhona umuntu oba nombuzo ukuthi ifuna umuntu onjani le ndoda. Le ndoda umuntu ayikhethile ukuthi wena umuntu onjani. Wena mawuzazi ukuthi udinga imali, bangathi mina kwabanye abantu noma ngathiwa wenzani asikwazi ukuthi nasikujaje ngoba okubalekile imali yafana. Noma ngathiwa khona umuntu onemali ukuthi ubala abantu kodwa kusala imali, khona wenza uganga uthi imali okusala imali ngoba kwasigebengu siyojona ukuthi siyasinika umuthi sihambe siyojona. Okubalekile umuntu uyofuna imali yefana. So ke lokhu akunamuntu okuthiwa ufuna ngakutholi, kulokudingayo uyakwazi ukuthola, ahamba ayokwenza lezi zinto akayifuna noma ahamba ayosebenza. Silapha ke eJimistini njengoba sishilo siphinde sibe sizoba lapha ya kodwa siyolimemezela ilanga, kodwa abantu balapha KwaZulu Natal iyongena ikhulume ikhona advert yakho ezokhuluma ukuthi ngomhla kabani siyobe silapha ya eMtubatuba. Abantu basondele nakhona ngoba sike sakhuluma ngekulapha kwiNongoma FM ukuthi siyobe silapha. So ke kunjalo vele khona siyobe sikhona eMtubatuba, kodwa i-dates nina konke ngizothola nama details. Inamba lakhe abantu bayazi ku 076 70 55 196 076 70 55 196. Siyabonga ke, nisale kahle.